Reka tubifurize igitondo cyiza kandi mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu bitandukanye bya Bizaza TV Rwanda. Mwese aho muri tubahaye ikaze kandi tubifurije ibihe byiza kandi ishya n'ihirwe no guhirwa mu byo mukora byose. Leta y'u Rwanda rero yihanganishije ababuze ababo mu mpanuka yabaye ku munsi w'ejo. Mu itangazo yasohowe na Leta y'u Rwanda aho ari ubutumwa yageneye imiryango y'ababuze ababo mu mpanuka yabaye ejo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 mu karere ka Rulindo. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda, muri kumwe uvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ubuzima bw'isi, ubukungu bw'isi, ibigezweho muri politike, amakuru avugwa ubuzima bw'isi n'amateka y'isi tuzayaguha. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30 tugize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'intara enye n'umujyi wa Kigali, uri mu karere k'Iburasirazuba cyangwa se ukaba uri mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, Tanzania, Kenya, Nairobi, namwe muri Sudani, mbifuje ibihe byiza. Namwe kandi mukunda gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye muri hirya no hino, tubifurije ibihe byiza kandi turabakunda. Icyo twifuza ni iterambere, kandi iterambere ni rya rindi risangira na buri umwe wese. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije imiryango y'ababuze babo mu mpanuka ya bisi yabereye mu murenge wa Rusiga, akarere ka Rulindo, igahitana abantu bagera kuri 20, abandi bagakomereka bikabije. Iyi mpanuka rero twabagejejeho ejo mu makuru twabagejejeho uko impanuka yabaye kuwa kabiri ku itariki ya 11 Gashyantare mwaka 2025, ubwo bisi ya Societe International Express yavaga i Kigali yerekeza i Musanze yarenze umuhanda ikagwa mu mpanga ya metero zigeze kuri 800 zose uvuye aho kaburimbo yari iherereye. Mu itangazo rya guverinoma yasohoye yavuze ko abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bitandukanye aho bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Yanatangaje kandi ko izatanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo ndetse no ku bakomerekeye muri iyi mpanuka bakaba bari kubabara cyane. Yasabye kandi abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka nk'izi ngizi zihora zitwara ubuzima bw'abantu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Rutikanga Boniface atangaje ko icyateye impanuka kitaramenyekana ariko iperereza rigikomeje. Impanuka yabaye ku munsi w'ejo aho wabonaga ko ibiti, amabuye byose byarimbagurutse. Bakubwira ko iyi mpanuka ubwo yabaga ntabwo yigeze isa naho ishyiramo agahinge ko guhumeka byibura kw'abantu. Imirambo ndetse n'abantu batandukanye bahasize ubuzima. Polisi y'u Rwanda yahise itabara, abandi iri kugenda ibafata ibatwara hirya no hino batandukanye mu bitaro. Iyi mpanuka rero yabereye n'ubundi nk'uko tumaze kubibwira hariya mu karere ka Rulindo, ubwo yabaga yarimo abagenzi batandukanye kandi bari muri iyi modoka, bavuga ko bari bageze kuri 51 ndetse na shoferi wa 52. Polisi y'u Rwanda rero yatangaje ko iyi mpanuka yabaye ahazwi nko ku Kirenge n'ubundi muri Rusiga. Impanuka kandi yabaye ubwo bisi nini ya Societe International yari itwaye abagenzi batandukanye yarengaga umuhanda ikagwa epfo mu kabande. Iyi modoka kandi yamaze kuvuga ko yari ivuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Musanze ndetse na Rubavu, ikaba irimo abasaga abagenzi bageze kuri 58. Guverinoma y'u Rwanda rero urumva ko yamaze gutanga iri tangazo. Ati guverinoma y'u Rwanda yihanganishije ababuriye ababo mu mpanuka y'imodoka yahitanye abantu 20, abandi kandi bagakomereka mu murenge wa Rusiga, akarere ka Rulindo. Abakomeretse kandi
bahise bajyanwa ku bitaro bitandukanye bakaba bari kwitabwaho ndetse n'abaganga. Guverinoma kandi inatanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo ndetse no kubakomeretse muri iyi mpanuka. Tuributsa kandi abakomeza ndetse n'abakoresha gutwara bakoresha umuhanda utandukanye, cyane cyane abatwara ibinyabiziga, ndetse kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga imikoreshereze ndetse y'umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka zihitana ubuzima bwa muntu. Ni itangazo kandi n'ubundi naryo riri mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza ati communicate the government of Rwanda extended its deepest condolences to the family who lost their loved ones in today's tragic road accident that claimed 20 lives and left several others injured in Rusiga sector, Rulindo district. The injured were immediately taken to various hospitals where they are receiving medical care. The government of Rwanda is providing the necessary to support the bereaved and those injured in this accident. We remind all road users, especially drivers, to follow the laws and regulations concerning road safety to prevent accidents and save lives like this. It is done at Kigali on 11th February 2025. Dr. Edward Ngirente, Prime Minister, is the one who signed on this communication. This communication yabaye rero witangazwa na guverinoma y'u Rwanda igira ngo irebe ko byibura byashira ikanatanga n'ihumure ku banyarwanda ndetse n'abandi batandukanye. Mu kanya hari andi makuru yasohotse agaragaza ko umuntu wari utwaye iriya modoka ashobora kuba yamenyekanye. Ese nuwuhe? Niwe nuze gucikwa n'ibiganiro byacu bitandukanye. Ningira mu kanya andi makuru ndazana rwose amava n'amavuko y'uyu musore, babwire uko yarabayeho cyangwa se mbabwire ese yatangiye gutwara ibinyabiziga ryari. Nibikunda ukomeze gukora subscribe, ukoresha ku biganiro tukugezaho byacu na documentary tukugezaho umunsi ku munsi. Bashoferi namwe bamotari cyane cyane mwese mukoresha ibinyabiziga mu muhanda, inama buri munsi ziraba, polisi irazitanga, leta nayo ifatanyije n'abaturage n'abakangurambaga youth volunteers batanga ubutumwa butandukanye ku bashoferi mutwara mu muhanda. Ntushobamenya n'impamvu wenda tuza kumenya icyabiteye, ariko kwa kudepansa kwa kuba ngo uko ni muzira modoka za international ziba zihuta, hari igihe udepansa ukarenga umuhanda pe, kuko ntabwo wambwira ngo warenze umuhanda rusanzwe uri kugenda neza, kereka niba wari usinziriye cyangwa runaniwe. Ikindi hari abashoferi nk'ubesho bundi ngewe nari kugenda, shoferi kugenda asinzira rwose, hari imbere shoferi yari kugenda adafite umuntu bagenda baganira, ubona shoferi akubise rwose ukabona arisinziriye. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ubane natwe na yindi nteguza nawe utaha.